Тепер ми у Руському Керестурі, де ще русинове із Подкарпаття знайти своїх братів русинів. Лем у канцелярії, офісі Руської матки, куди тепер се і направляємо. Ну, йдемо тепер в офіс. I mladi šerca zohrala, jednak pak Слава Ісусу Христу! Пан председа, Славко, пан Владимир, добрий день. Тепер ми у офісі Руської матки. Пан председа і представник у Світовій Раді від русинів Сербії пан Юрій Папуга, помічник його Славко Пап і простий руснак із Керестура Владо Дудаш. Ja Vladimir Dudaš, autoelektričar u penziji. Odrobil svoj robotni vik, 40 roky som robil som i u Německy som bol 5 roky i tu som robil po servisoch automobilských svoju struku do kraja. Takže ja už od 29. roku u penziji. Ясно, že keď robili ste s autami, to každý, kto v Ruskom Kerestúre má auto, zná vás 100%. To, da poviem, neviem toto, to také ako dobrý deň. No jasne. Ale ja robil u Odžáku, u servisu zastavovým, to tam je celá okolina opština, všetky valálie, Zombory, co ja znám, Karaokovo i to. Май перший вопрос, пан Владимир. Будьте добрі, повіжте, найбільше кого по національності проживать у Руському Керестурі? Ja Rusnak i vše ostanem do hroba Rusnak. A u Kerestúre môžem vám slobodno povedať, že 98% čistí Rusnáci žijú. I to, jak sme še priseljeli, praktično 250-260 roky sme tu. A to nijaka nie montáža, lebo čo? To pravi činjenici i pravi slika, keď máme svoju osnovnú školu, máme strednju školu, máme dom za tých školjárov, máme fakultatívne vyučovanie u Novým Sadu na fakultetu. I takže my jediná, ne poviem o tých nacionálnych menšinov u Srbiji, máme to všetky slupy obrazovania, a pogotovo, da ne poviem, cerkva, odkedy sme tu, tako je spočatku bola naše pradidove še zložili, napravili jaku takvu, pa posle ljepšu i tak. Takže mi, Rusnaci, to ti pravi Rusnaci, i otrimujeme še i nadalje tak. Nažalj, co dalje, jak še otvira Šved, jak še otviraju hranici, naši mladi veli pošli do Evropske unije, do Kanady, do prek okeana, da povem i take, gledaju ljepši život. Ali mladost to varja ludost, ne ludost. To pionirstvo za vypitovanje nadalje, coška nove. Oni ne budu orac teraz, naprimjer, na takih traktorčkoj, jak su naši otcovi a džidove na konju. Oni su coška druge, zo švetom. A co najveće zlo, da ne povem i dobre, to kompjuteri, u stvari interneti, teraz za par sekundi znace, že jaki najnovši traktor, jaki najnovši avion, jaki su dze ogenj, dze poplava, dze toto všetko. Znači, tempo života bar švitko napraveni prek interneta, že to ti podatke dobivame takoj. Skoro sme doznali, na primjer, že Chicago bol u plamenju i horel nakon 25 rokov, keď ktoška prišao z Ameriky. Ясно, дякую, але пан Владимир, повіли сте, що найбільше тут проживає руснаків. Які народності ще живуть у Керестурі? Pa eto, normalno Serbi, tu, i vecka máme poda jednoho Mađara, takže to mam za drugih ja Slováka, da jedno, ale o čim še robi najveće? To ti ľudze to všetko mišani malženstva. Žena z Kerestúra, dumam zivkach, človek dumam še oženil tu i také. A tak baš čistých familií, da i jedno, teraz i druhé, to máme malo. А українці? Чисті українці? Ja думам, že nemáme ani jednoho. Dobre, ďakujem. Ruska matka u novim zvolanju formovana
28. decembra 1990. roku. Ali taka organizacija pod tim menom i s ciljami, zadatkami formovana jeszcze 1945. roku. Tedy, znači, robi se o ruska matka, to Matica Rusinska. Tedy, u hevtim čase, u staroj Jugoslaviji formovana Matica Slovačka u Srbiji, u Jugoslaviji i Matica Bunjevačka u Srbiji. I to te tri organizacije među sobom sotrudovali. Ale do 48. roku a već museli prestati. Pre nacionalizmi, jaki se slučovali, znači to ti matici zahamovali to ti aktivnosti i to pokončene. No, ali, baš važno je, že mi od 1990. roku, jak sme osnovani, máme osnovný cilj, zadatok, že by sme očuvali identitet Rusnácov, Rusinov. U državi, u ktorej žijeme, dneska to Srbija, a čuvame ho u oblasti prosviti, u oblasti kulturi, u oblasti informovanja i u oblasti uredovog hasnovanja jezika i pisma. Tak jak naklada Evropska povelja o evropskih abo regionalnih jezikov. I mi máme всички prava u našej državi, že by sme toto vytvorovali. U Ruskim Herestúre od jeho naseľovania od 1745 roku žili u najväčšej väčšiny. Znači, tak jak pán Vladimír hovoril, 98% vše žili Rusnáci, Rusini. A bolo i poda jedných druhých. Ale nám osnovný úslov bol, keď sme sa doseľovali, a projekt o doseľovaniu podpísaný 17. januára 1751 roku u Zombore i tam utvrdzené všetky pravidlá, kto môže, jak môže, kedy môže sa prisadiť. Tam bolo osnovné opredsedenie, že musia byť Rusini, musia byť Rusnáci i musia byť grekokatolíci. Baš vážne povesť, že od 1751 roku, keď sa toho slučilo, u Ruskim Herestúre postojala škola, vše postojala škola za naše deti. Perše bola konfesijná škola a večka, poznejšie, bola državna škola na našim rusínskym jazyku. І ще одне місто, яке не може бути в Руському Херестурі, то редакція Руського слова, куди ми тепер і направляємося. Dok hvizdi drobni klipkali, pakuljki njižni ljetali, pod lampijonom dva... Саша Сабадов, историк. Dneška sme u prostori Ruského slova, robíme na ušorjovanju arhivi, ktorá tu od 1945 roku i to velike i značne podnjace za našu zajednicu jak taku. Znači za vidanja, znači peršestveno za noviny, ale i za drugi vidanja ruského slova, že by še začuvali i že by na to spôsob boli dostupni i drugim odnosno javnosti. Кратка історія руського слова як редакції. Ruské slovo nastalo od 1945 roku posle Druge svjetove vojny. I jak také ono iснує понєшка видання окрем руського слова, то календар,
ktorý má kontinuitet do 1921 roku, ta še predlužil od 45. ponješka. Má Švetlosť jak časopis od znači, 1952 roku, Pionirska zahradka, odnosno Zahradka Nješka, časopis za djeci od 47. Jak i časopis za mladih Mak od 72. roku, Tištak, to ti časopisi isnuju, znači, už rokami kontinuovano, s tim, že odrezeni prervi buli znači, u tih publikacijah njerakujúce ruské slovo, znači 50. i 90. rokoch pre kriznu situaciju. Tištak tu už decenijami isnuje i bohata vydavateljna djelatnost. To ti vydanja, znači, drukujuše, odnosno vydavaju na bašvansko-srimske varijanti. Rusinske jezike. Tak, rusko, odnosno ruskog jezika, jak mi govorimo tu. Jak bi še govorilo, statusno neutralno. Ta varijanta perše vydanje vyšlo 1904 roku, znači Gavril Kosteljnik vydal Idilski venec mojho Valala. Gramatika vyšla 1923 roku, daljša normatizacija išla 70. rokoch з Миколом Кочишом. Ще одне знакове місто у Руському Керестурі – то стара гімназія. Жителі Керестура називають її замок. Dok hvizdi drobni klipkali, pakuljki njižni ljetali, pod lampionom dva duši stali, isiha sebe šeptali. Muzika ceška zahrala i mladi šerca zohrala. Jedna pakuljka na njih zljecela, tom dušom mladim hvarela. Щасливий новий рок. Добрий день. Ми тепер у просторах бібліотеки, яка знаходиться в замку, як називають цю будову у Руському Керестурі. І маленько про замок і про те, що є тепер у замкові, розкаже пані Марія Дорошки. Іншак я tu robim u Šveci okolo 20 roki. U zamku tu nachodzimy się teraz u biblioteki. Biblioteka isto tak već już 20 roki, isto u zamku się nachodzi. Skorej tu była gimnazija, jeszcze stara da poviem gimnazija, vecka i teraz pred par rokami isto boli gimnazijalci, pred 20 rokami no, še tu nahodzeli mladší generaciji už da poviem gimnazijalcoch. A već posle jeden čas boli tu osnovna škola i to perša i druga klasa tu išli, mali tu odzeljenja hore i dolu u zamku i teraz na ostatku ostali tu biblioteka i nacionalni совет. Добре, дякуємо. Так як я тепер у Керестурі многося зустрічав із людьми, які живуть у Керестурі, задам вам, може, не стандартний вопрос, який відносить до вас, але айбо. Які національності проживають у Керестурі і кого найбільше по національному складу у Керестурі? U Kerestur poznati po Rusnacoch, onda poviem Kolíska Rusnacoch i tu najväčšia časť žijú Rusnaci. No teraz sme už i my takú spomíšaní, takže máme tu už i druhý nacionálnosti, máme i srbskej nacionálnosti, máme i, da poviem, domám, že nemeckej. Ясно. Живуть тут і декотрі сім'ї українців чистих? I Ukrajincoch, hej, jest pomišanih Ukrajincov, už so da poviem familiji pomišani, ale najčešće jest. Але основна часть людей у Керестурі є, а стоять на русинській національності. Hej, rusinskej nacionalnosti, to vekšina. Добре. Дякую. Evo tu še teraz nachodzíme u učarni.
U zamku jest dolu 2 uczelni i jest hore. Także tu jedna z osób uczelni, gdzie chodzili pierwsza i druga klasa osnovne i ostatni teraz pred par rokami, bo nie doduše učili. Jen počem je tu zogrivanja, takže teraz v zime tu ne možeš učiti i ne može hoditi. Ага. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, представтеся. Я Željko Kovač, predsjedatelj Vješnog odboru Nacionalnog sovitu Rusnacov. Я пробував і тепер я тут коло вас, щоб десь мало поговорити про цю будову, а я дали мені інформацію, що тепер у цій будові знаходиться Національний совіт руснаків, русинів, руснаків, і мав честь тут бути коло вас. Будьте добрі, повісти пару слов, коли ви вже тут основані і мало про Національний совіт. Tak, Nacionalni sovit Rusnacov osnovani 2002 roku. U tih prostorija še nahodí už 10 roky. Nacionalni sovit Rusnacov to najviša institucija u Republiki Srbiji, ktorá še stara u 4 oblastoch. To obrazovanje na ruskim jaziku, kultura, informovanje i urjadove hastovanje jazika i pisma. Mi, jak Rusnati, ktorí žijeme na tých prostoroch už 270 roky, všelijak, že máme svoj odredený práva so zakonom, so ústavom i so všetkým som zagarantované, že by sme mohli byť jednakí, jak i všetky građani Republiky Srbiji, ktorí tu žijú. Co še dotýka samého obrazovanie na ruskim jazyku máme jednu vertikalu, to od predškolského obrazovania, kde chodia najmenší deti, prejk osnovnog obrazovanja, 8 klasi osnovne školi i gimnazija na ruskim jaziku, ruskim keresture i fakultet za rusinjistiku, od sederositiku na fakultetu u Novim Sadze. Co še dotika kulturi, Nacionalni sovit ima svojo društva, ktorí po našich mestoch u Kocure, Đurđove, Novim Sadze, u Šidu, u Kuli, gdje še zberaju amatere, ktorí na svojich proboh organizuju i maju rižne aktivnosti od tancovanja, špivanja, hranja, horu, u divodskih grupoh. I već kad toto všetko, co prezrok nauča u svojich sekcijoh, toto máme na našich manifestacijoh, ktorí tiž kalendar Nacionalnog sovitu i prezrok še do tih manifestaciji i otrimuju. Co se týka informovanja, máme pisane medije, jak to naša ustanova Ruske slovo, ktorá má svoje vydania i máme na radiju i na televiziji, gdje možeme u týždňu provádziť toto, co na našem materinskim ruskim jazyku. I máme, co se dotýka hastovanja jazika i pisma, znači na svojim materinskim jaziku máme u 5 lokalnih samoupravoh i máme u Horode Novim Sadze. I naš jazik gdje je jednaki i srpski, jak i većinskim, i za drugim menšinskim, jak to mađarski, ljebo slovatski, ljebo neki drugi jazik. Takže to dobro i mi to ti prava svoje treba, že bi sme hasnovali, bo jednostavno nam to pripada i na taki sposob mi tu žijeme. Я тут у Кересторі, і один із самих головних вопросів, які я задав з тими людьми, з ким я зустрічав, який національний склад у руському Кересторі? Co se dotika ruskого kerestura, možeme povedať, že ruský kerestur je vše homogénny štredok. Pod tým, co známe, deška 85% u ruským keresturi je vše žijú pripadníky našej rusinskej i ruskej nacionalnej menšiny. Je ta rozlika to, znači pripadníky druhých menšinov, ktorí žijú u keresture. Namáhame, že by sme zo vešedu, zo školu, zo všetkým tým otrimali svoj ruský materinský jazyk, že by sme na to spôsobili generáciu, ktorí prichádza posle nás, ochabeli toto, co nám ochabeli naši predky, ktorí še tu priselili do tých krajov. I rachujeme, že to troška jedinstvené, co nie všade na svete, kde bude pojediných držav, kde Rusnáci žijú. Mi še s tým tešíme i milo nám, že môžeme našu kultúru i našu špivanku i všetko toto, co naše ruské, ukázať i druhým, nejem samým sebe. Є тут подаєкі поєдні українські фамілії? Ja toto
baš ani nie znam ostatní popis, ktorý bol 2011 roku. Ja verím, že je po statistikoch, že je pripadníkov, môže byť ukrajinské nacionálnej menšiny, ale že by boli daco veľa, to som neinformovaný. Добре, дякую. Ходьте у руському керестурі і не зайти до керівництва руського керестура, то було неправильно і неетично. Метуй у місній заєдниці руського керестура і зайдемо в гості у офіс секретаря місної заєдниці. Добрий день, слава Ісусу Христу! Навіки слава, добрий день. Роблю такий завір за руський керестур, за руснацький русинський керестур. Дякую, що маєте час на два слова при русину Подкарпаття. Прошу вас представити, а й повісти про то, над чим робите, відколи ви є секретарем і що плануєте. Ja, Mihajlo Pašo, sekretar mesnej zajednici Ruski Kerestur. Na tej poziciji som už 1 rok. Od prešlого року, 2020 roku, som prišiel 1. júla na túto pozíciu, 6 mesiaci som bol VD, a od 1. januára 2021 roku som dobil mandát na to 4 roky, jak sekretar mesnej zajednici Ruski Kerestur. Секретар місної заєдниці то такий, як на Подкарпатті, голова села, керівництво села. Пан секретар, дуже важливий для мене вопрос. Можете повісти про національний склад руського керестура? У Ruskim Keresture, da kedy žili, može biti i veći jak 90% Rusnacov, ali jak čas prehodzil, normalno pri ľuďoch, že idu do druhých državov žiť i ľudia še vyseljujú. Mali sme pred 20 rokami, od 2001 po 2010 rok, ľudia, dajaký môžu byť 150 do 200 familií, še vyseljali do Kanady. A teraz trend vyseľovania, tak už do Nemeckej ľudia odchodza, do Austriji, do Slovackej. I takže ľudia vše idú tiež, kad zedu majú že lepšie, a veľa raz še oni i vraca nazad. Добре, дякую. А це є той українські фамілії? U Ruskim Keresture momentalno u 2011 roku bol popis žiteľstva u celej Republiky Srbiji, ta i u Ruskim Keresture. Mi máme teraz dajaký, može byť, že 85% Rusnacov, grekokatolíkov. Máme pravoslavcov, máme Serbov, ktorí prišli jak vybeženci zo Chorvátskej, zo Bosnej, keď bola to tá nešťastlivá vojna, tá prišli táde žiť i oni še uklopili ku našim hraždanom i my vjedno žijeme, robíme i budujeme nejakú druženje. Máme i Romoch, máme i Mađaroch, to mandy broj, par familiji romski, par familiji mađarski, mamy Ukrajincov, to ja bi povedal až i naši Rusnaci, ktorí prešli, ktorí še vyjašnjovali jak Ukrajinci. Ale to bar zanemarljivi broj ľudzov, to li može biti par familiji, može biti 10 za po 15 ľudzov, uvалало še vyjašnjuju jak Ukrajinci. Можете повісти про деякі культурні акції, які плануєте, які є, які будуть? U Keresture vše je kulturne manifestacije, vše máme Červenú rúžu, to kulturný festival, kde še prikazujú naše tanci i naše špivanky. Máme Dni papriky, bo u Keresture ľudia še bars, veľa ľudia še bavia zo proizvodnju, produkciju papriky i to jeden od lepších biznisov u Keresture, kde ľudia môžu zarobiť dinari, stabilnosť u familiji. Máme veľkú produkciu mebľu, tu je možda 10-15 firmy, kde robia od 30 do 50 ľudí u tých fabrikoch. Tot mebel še vyvoži i do Európskej unije, nielen do Srbije, ale še i vyvoži.
Также у Валалу є бар звірозбування. Mamy svoju katedralnu cerkvu, my jak grekokatolici, od rodzenia sme jak grekokatolici i vše čekame hostov da pridu do kerestura, ljubime hostov iz Zakarpatja, iz Slovatske, iz Poljske, posebno čekame svojih graždanov, Rusnacov, ktorí nám u Srbiji ešte podčas komunizma nám Tito dozvolil buď toto, co sme. Maršal Josip Broz Tito dozvolil buď u Jugoslaviji, dozvolil buď Rusnak, dozvolil buď Slovak, dozvolil buď Mađar, dozvolil buď i dozvolil buď i Ukrajinac. Хто як ще vyjašnji, toto može buď. I nám dozvolili da máme predškolskú ustanovu na rusinskim jaziku, za mandi djeci, máme štrednje obrazovanje od 1. po 8. klasu na rusinskim jaziku, stvari to osnovne obrazovanje od 1. po 8. klasu, već máme štrednje obrazovanje, máme gimnaziju na rusinskim i máme visoke obrazovanje na rusinskim jaziku u Novim Sadu, rusinsku katedru. Дякую вам, що мали сте 2 минутки. Všetkого найліпшого. Слава Ісусу Христу. Na veliki slava. Много було уже стріч і хотів би вас розвідати, ви тут уж давно, ви ся родили в Руському Керестурі, так? Но найбільше якої народності живе в Руському Керестурі? Najveće žive Rusnaci, to da kad išće veci bilo bolje kad 90%, no ušte raznjeteljo, ali uglavnom od všetkih valov Ruski Kerestur najveće Rusnaci žive. Представтеся, будьте добрі. Ja Slavo Strangar, Vladislav Strangar, jak me znaju, baš me znaju jak Slavo Strangar. No. Teraz сте уж на пензії, мали сте роботу де? Robil som u drukarni Ruske Slovo i veska posle toho som mal ešte privatnu radnju Daviše, bola gožďarská radňa. Ну, takže вас в Руському Керестурі знають практично všetky. Ніхто мене не знає. Бо som i valil fotbal, i šach som bavil, i jak to Добре, дякую. Молім. Добрий день, слава Ісусу Христу. Що б вам перший раз хотів зазвідати, будьте добрі, повіжте, як вас звати. Любомир і Варга, і ще Варга Ясно. Любомир. 926-го, 10-го. Ага, 10-го дня і Мешата 26-го року. ясно. Кеді то було, гей? Так, давно вже було давно. Живете тут, в Керестурі, уж довгі роки. Родилися тут, в Керестурі? А бажня в Керестура і в Кулі настала, що от тоді було, так, не було ані породливства, ані ніста. Бабиця звезді настала, в 7-8 кілометрів. Ну так, вона не села, да буде в Керестурі, бо то Кулянський хотар, та, ну так, у Кулі кобари. Ну, але то виспення ще не тут до Керестура, дома 3 Кулі, так. У школі, keď išli ste do školy, Hej. який язик учили сте у школі? А то наш. Руснацький? Гей, Добре, що можете порадити молодим, дожили сте до таких файних років, які сте їдли, пили сте, курили сте? Všetko som robil, i to treba, i to nie treba. Len toto som tak nerobil, da se opívam, da to lebo sa znam, da kedy slučajno še udeselo, ale všetko sme jedli i všetko, co še tedy robilo, to še varelo, to najlepšie nie vidumalo, bo to nie bolo zač tak, no tá veška tak. Ta som i kopal, keď mi prešlo toto. 6, 7, no, koło 10 rokov, keď mi som mi kopal na Nanicu, chodil do Švabov, od 6 do 6 za 30 dinári, pošli tedy kopalo, neprošpisovali jak teraz. No tak som za 10 dní kalat zarobil sebe. 300 dinári bol kalabaja, 300 dinári za 10 dní zarobil. Eto tak sa žilo. Tak, baš da djeci še malo pokladalo, že keď думаю, там буде дороге. Добре, дякуємо. Я лим єдно хочу пожегнати, щоб вам Бог дав іще далі роки, а у здрав'ю, а най вас Бог помале сокотить на цьому світі.
Ja sa volám Vladimír Náď. Chvíľkovo som direktor Doma kultúry Ruský Kerestur. Predtým som bol daskali mandáty direktor Ruského národného teatru Petrorizny Ďaďa, ktorý má dlhú tradíciu sotrudníctva, ktorý už funkcionuje jak amatérsky i poluprofesionálny i profesionálny teatr. Mal svoju transformácii od 1970 roku po teraz 1995 roku postal Ruský národný teatr jak poluprofesionálny a 2003 roku nám Nacionálny sovjet Rusínskej nacionálnej zajednici u Srbiji nám pomohol formovať tot teatr i on jako snovatelj, gdje žridlo finansovanja máme z pokrajinskog sekretarijatu Autonomnej pokrajiny Vojvodiny, 2 projekty ročne, kedy nám še uda nazbierať peniaze zo druhých žridlov, veď máme predstavy i nielen za odrasnutých, ale máme i za djeci i za mládež. A tiež tak dramska dejavnosť istnuje i u Domu kultúry, kde postojí dramska sekcia dzecínska i mladežská dramska sekcia, my sa voláme Dramský studio Art, kde pestujeme všetky žánry, styly, estetiky, prichádza ku nám režisére, pedagogové, robia so s deťmi, napriamujú ich, da jedni už majú i odličnú kariéru u samej Srbiji i u Beogradze, a da jedni stigli až do New Yorku. Добре, найважний про Руснаку Подкарпаття вопрос, на якому язикові ваші вистави? My bavíme naše predstavy na svojim materinským rusnáckým jazyku. To bolo neprerivno. Od všetkých tých predstavov, ktorí napríklad vodzeli našo predňaky, našo intelektuálci, ako sú to panocové, ako sú to učiteľe. Poznejšie, posle druhej svetovej vojny, pri Dome kultúry bola organizovaná dramská sekcia, ktorá še poznejšie 70. roku vydvojila do okremnej institúcii. To Ruský národný teatr Petrorizny Ďaďa. Dobre, praktično všetky účinkujúci u vašemu teatrove sú Rusnáci. Hej, u nás Rusnáci, ale máme i svojich sožiteľov, svojich sušedov, rodziny i priateľov i kolegov, ktorí i zo zmiešaných familiách, ako napríklad panočka Steinfeldová, otec Jevrej, mac Rusnačka, i ona bavila tu po rusnácky i dom, že 2003 či 2004 roku sme hostovali u Mukačeve, kde ona bavila u predstavi Na dnu, ktorú režíral Jaroslav Sisak zo Prešova, z teatru Aleksandra Duchnoviča. A ono teraz už má kariéru, bohatú kariéru či na Broadwayu, dneška je u New Yorku. Dobre, spomnuli ste za teatr imeni Aleksandra Duchnoviča v Prešovi. Máte sotrudničestvo s tým teatrom? So s tým teatrom máme dlhé i bohaté sotrudníctvo, pretože do našeho teatru prichodzeli fachovci odtámaľ z profesionálneho teatru, ako sú to pán Feď Baba, jak Ivan Ivančo,
Потім приходив Ярослав Сисак. Потім я як дипломував, та сам 6 представи зробив у театру Олександра Духновича. Перша представа ми була 89-го року, а остання 2016-го. Але вони нас волають на Карпатфест. Ми їх voláme na drámsky memoriál Petra Rizniča Ďadi i toto naše stretnúca nás medzisobno obohacujú i bardzo dobre sotrudzujeme. Oni nám dávajú svoj káder, až i čeránka tekstov. Napríklad pokojný Ďura Paparhaji, tam jedni texty boli na repertoáre ich teátru. I takže toto sútrudníctvo bars bolo dobre cesno poviazané i my bars ľubili pojsť tam a i oni tu bars ľubili i taky sme, jak od svoje, jak rozina. Добре розумію, що театр «Дядя», його перша úloha to дальше розвой русинської культури, як в тому театральному іскусстві. Petr Riznič Ďaďa emigroval, keď bola revolúcia v Sovietskom Sojuzu. On 1926 roku prek Černého moria došel do Dubrovniku. I z Dubrovniku vec prišiel do Verbásu. I u Verbáše on tam robil u špitáľu, potom prepodával u gymnázii rosijský jazyk i doznal še za rusnácoch u Keresture, u Kocure, u Verbáše i barše dobre so s njima poviazal, ale nie robil len so s rusnacami, robil i so s druhými nacionálnymi menšinami, ale i s državotvorným národom, s Srbami, rozvívali ich kultúru. I on vec i podobovú umetnosť prepodával, robil u našej gymnázii i u Keresture. I 1966 roku on na jednej probi mu prišlo nedobre, toto mal infarkt myokard. I tak umar, ale bol veľký pedagóg i mal veľa úspechu i ochábil za sobu veľa generácií, ktorí poľúbili teatro, pretože zmysel jednoho pedagóga to prepoznať talent i na priamicu. Takže my prevzali od neho tú štafetu i jeho misiu, že by sme rozvíjali teáter, že by sme rozvíjali svoju kultúru, že by sme rozvíjali svoje slovo macerinské. I tým nám še dosť udalo i máme veľa toho obačení rezultáty, pripoznatí rezultáty, veľa úlohy. I tot pedagóg napravil veľký imič za nás, ale i same slovo ďaďa všadzi i u našem nacionálnym jestvu, i u tým všetkým, co ľubia, poznajú i studirajú teáter, znajú ho jak od jednu veľkú osobu, jako korifeja postanovky našeho teatrálneho díla. Дуже вам дякую, що знайшли сте пару минут. Максимальна інформація і не чекав, що тільки много повісте за такий короткий час. Дякую вам і думав, що ваша хосена робота буде продовжатися. Дякуємо. Робимо на себе і почитуємо уметність у себе. Дякую.